Hoy mo, maji bisa uwiro lagi. Lasa, itu lepaso, cok nama dia lepaso. Agar tayo tuai. Lepaso, wow, kian kosek dia tayu bado harus paso. Dulu ya na coa sih haru ada para ustaz si biboga ma ibadah. Tetayu model nunggu. Haru ke paso ke cok. Masa mampu namanya? Haru ke mampu. Kita ke mampu ja tayu. Paso cok mampu. Cok mampu asai na gawin do maja paso ye. Jadi si kau mampu alu kebaikan, kalau alu kejahatan kau mampu kau. Alu gosiak, akhirnya mui bilai kau mampu kau. Masuk ke paso cok mampu. Do penting de paso baru buat tayu dah baru sepaso dah. Jangan pau do ke bilai bulan suci Ramadan ya. So abah kebaikan. Batu kanyu cah ndak tayu paso ba jatuh masawai. Lo tu masai kaso colok masai doan. Alu paso ya alu ibadah tu masing-masing. Lo tu cahaya moy, dulu ya lo si paso moy cah lo paso doan. Soalnya urusan tu masing-masing, urusan tengah Tuhan. Ada Tuhan, cah. Keruk kemudian ada Tuhan cah aku yuk. Paso ko. Allah berbaik no. Masa sabar. Naipu kamu kau saluan sawan. Keliling. Gerobak do keliling bang. Ba tu sabang alo aja tayu ba alo aja si bacaon sa caci. Koyo lo ja tayu bai ma alo ah. Tak kuat aja tayu lamu pantuen, lamu pan hanui. Ubo. Ba tumpan manu. Kuan ni wi. Sapui grogi ba ku cada kupon bikra kan binada dan binedar ngatuluyun casi nada nu ku cada tukar rokok no. Di ba. Model nu. Ma bi hau ba. Kedau jo be. Dau pak rimbai. Mau pulua. Mau pulua be le manu ku tu na mau pulua au. Ubo. Aku dau gabok nyauku. Malo dia aku tu cada gabok ngako dan umpan no rokok no umpan mui no dah situ lo gabok ngako mo ko sudah bicara gen aja jano catu lo bau ko dah balo jatayu go ba catu lo gabok ndrawai dah ulah lu juga aku tu cagol gabok ngako rokok manui kom lui pulsa manui kom lui beserta handphone manui kom lui beserta umpan mui babilai kom lui aku tu dah tu gabok ngako. Coba kau camu puan, ada tu gabung kau cah. Ada itu ah. Nggak saya tu tanya di balu. Kubo kau dah. Kamu lagi tayu bah. Dia pengalaman tayu tuai. Kau tayu, ya gitu titik lu ya. Nah ni oh. Balu bo. Dia tayu rupa cok. Dia si jurusan tayu. Nyalon. Beriawas. Si Pao nan sada hala. Aku nama dah aku lo kerja lo bukan Hanoi. Jika aku tengalau dah weh. Jadi masalah dah bagi lah tayu mulai Hanoi tapi jeba habis tiga. Oh dah hok lah kau berbilau yo. Bukan molok ulah tu bilang dek nah. Toto bu tuan de caci be kau mulai Hanoi. Tapi Hanoi yang ada aku cara tukar rokok. Nemu lo model yo anu ya. Ubo sedok maker ubo. Ubo juga palang kubo. Jo karena bule paso baik, kulo sebaik dia mau cocok kusinga sebaik ngeko. Keba karena lo paso kan sebaik banget kok. Aku bimeker. Tak itu gerose bi brako sudah tak pasir memini oba menrako oba tujuan. Coba aku lo dah. Ibu bang. Klo no surga mah. Coba tuh ami mau potongan no. Kowe namu kocak. Ustaz belum tentu si masuk surga. Menentukan surga ngendol neraka ba kebaikan tengah tuan. Ustaz cacungit amo si case sempurna tak si kusu tak cua si semyang terakhir nah. Tak si gasela. Tak si gemano tuan. Ayo matui. Cua masuk surga dah. Ada ustaz semelawan tutuai kok coba kau melawan tutuai ya. Sunggak puba tayu puba durhako ngatutuan roy. Melawan tutuai melawan ino. Coba masuk surga. Puba tayu nak dunia bijak tayu.
Matu ibi masuk neraka lo ko cok tam lalau lah. ไม่ใช่ลักษณะมือดามานุยเตือบหนูปอนกูnyantik nyalon. Dia urusan tayu sesi aluah mani. Tapi ba abies nada ku ya. Munga biar ku utum le manu bo. Kok kita kalau nada coba. Ni tu nada ba. Tayu tua apa semua ada senang pengalaman no. Yo ko payah dah milap dek na boga kerimba ulah tu milap dek milap tu mini. Be cacing le manui. Kok popo ah. Mugian na bagay. Kenapa untuk mana ya ba sudah ya gula wah mimpi gua mau sakit. Cak kowe cak si kelasku ko ya mu ya. Cak si kelasku tayu nu ye. Kada kacak laku, kada kacak nu nyauku ah. Kau bi kam cia arah manui ku ah. Cak si kelasku cak si de kelas aku ko ye. Tayu ubo, ku lo tayu pacok. Sungai aja tayu lo pacok. Tiba lo ubo. Dia ba ulah suci Ramadan ye. Aru aku milau trawia, aru aku milau paso. Pitra. Justru poda tayu yo baharu dah. Amodo. Luyen mungkin si sempurna selamoyo. Tetayu yo baharu mikir dah. Inang nu paso sudah. Apa coba itu? Dah sui suang tak temu pawan. Nah pun mi mana puluh ah bulan paso sudah. Ada obi luyen ni gawai. Apa coba itu batuan. Ko na dah ye. Sige ba ku tahu ku dah wai kramon krim boy itu ma upan mano itu rokok lui mui nan lui. Aku sesi ko datai na ko panti asuhan ko tay na mak nu dah. Kamu ada nu. Panti asuhan jeloa misalnya anak yatim piatu dia panti asuhan bagian tayu. Panti ko jatuh no. Tapi bau ya ba mu juga tu lama uku bagoro na do. Ya kok kebiasaan mlui tun upan tiba-tiba kau cam mlui tu sini dah. Pok mada jiba mlui upan. Kuni awal jiba mlui upan tuen keliat ro no. Kamu si biasa aro hidup na baru ko. Kalau majib dia sudah dah. Sesiapa ko do Ramadan yo. Roy. Kamu pas bamu ipemoan dalam hidup. Jenis rubo. Buluan rubo. Kau munggah kau do cabu upan nih manui masuk kau jatuh nggak paso. Bako pas susu kuda ya biar rasa pasok, dai ba des pasok. Ngong sa pasok kuntilano, koyetai na sa situen. Yung ba kanya ko karang may surgo bele ga may bumi no yo may gian tamadel. Aji ba milih kau cakap mampu. Nagray tukup ya.